bazalwane ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyaqhubeka nje siyafunda izwi likaNkulunkulu. Sesinesikhathi izinceku zikaNkulunkulu sifunda ngomyalezo esiwutholayo kwincwadi yesambulo isahluko chapter 14. Last besifunda khona ngomyalezo wengilesi ezintathu, 3 angels messages. And bazalwane kakhulukazi besifunda umyalezo wengilesi yesithathu, yona esixwayisayo ukuthi kumele singamukeli uphawu lwesilo futhi esimema ukuthi samukele ukholo lukaJesu Kristu noba ukulungisiswa ngaye ngokholo. Siyabona lo bazalwane. So sifundile kakhulu ke bazalwane lama messages, and ezisiqhubeka sifunda into eyiqaphela kakhulu bazalwane ukuthi besibuka kakhulu iprofeto zezwi likaNkulunkulu. Omunye kangabuza athi kungani kubaluleke kangaka ukuthi sibuke iprofeto? Kanti bazalwane kubalekile ngendlela emangalisayo. Ngibuke ngisho nasebantwini nasemabandleni futhi kunjalo abantu abaningi iprofeto zezwi likaNkulunkulu ababoni engathi ibalekile. Kanti bazalwane uNkulunkulu ngeke asinikeze iprofeto ezwini lakhe zibe zingabalekanga. Cishe mawufunda iBhayibheli izwi lonke, iBhayibheli lonke bazalwane lineziprofeto, iBhayibheli lonke lineziprofeto. So ngeke zigcwale kangaka ezwini lakhe kanti azibalekanga. Siyabona leyo nto. And noJesu naye ngesikhathi ela emhlabeni mayefundisa uJesu wayesebenzisa izwi leziprofeto. Qaphela into ayikhulumayo uJesu kwincwadi kaMark chapter 1 kuverse 14. Ngizoyisho ngeEnglish ngibese ngiyitolile. Lithi iBhayibheli, after that John was put into prison, Jesus came into Galilee preaching the gospel of the kingdom, saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Says bazalwane uthi uJesu, lithi iBhayibheli, uJohane maseyifake itilongweni uJesu wafika eGalile eshumayela ivangeli lombuso kaNkulunkulu esithi isikhathi sifikile. Nombuso kaNkulunkulu seduze, phendukani nikholwe ivangeli. Sayizwe bazalwane. So uJesu ngesikhathi eshumayela eqala ukushumayela eGalile, lithi iBhayibheli amazwi wakhe oqala waphimisela uJesu wathi isikhathi sifikile. So uJesu naye mayishumayela ivangeli wayishumayela ngesikhathi, and then athi babonisa isikhathi abantu bebonke isikhathi ngempela siphelile or isikhathi sifikile, then abatshenti phendukani. And uJesu ushiyele leyo pattern bazalwane, isikhathi nokuphenduka. Siyabona leyo nto. Yingakho sishumayela iziprofeto noJesu, iziprofeto noJesu, ngoba kwa iprofeto isenta iprofeto uJesu. Siyabona leyo nto bazalwane. uJesu akaphelelanga lapho nje kuphela. Lana kuMark chapter 1 isikhathi esaqala ukushumayela, seyigcina seyikhuluma intshumayelo yakhe yokugcina lapho engasayikhulumi nabantu abaningi, eyikhuluma kubafundi bakhe. Mawufunda kwincwadi kaMateyu 24, lapho kasekusele nje izinsuku ezimbili kuphela ukuthi uJesu abethelwe esiphambaneni. So yenye intshumayelo zakhe zokugcina lezi. Yakhumbula kwincwadi kaMateyu 24 uJesu ekhuluma nabo ebatshena bazalwane ngeinkomba zesikhathi ezizobonisa abantu ukuthi ukubuya kaJesu sekuseduze. Uthi esaqhubeka abatshela kanjalo kuMateyu 24 verse 15 uthi uJesu mase nibona amanyala encithakalo akhulunywe nguDaniel umprofeti ofundayo kaqonde. Siyabona leyo. So uthi uJesu asifundeni iziprofeto ukuze sazi ukuthi kumele senzeni ngesikhathi kumele senze ngaso. So uJesu bazalwane naye wayefundisa kakhulu ngeyiprofeto. Now kunesicaphuno esibalekile esisitholayo kuma prophet uJesu, into asitshela yona bazalwane lapha ebalekile engibukayo ukuthi iyosisiza njengebandla mayelana nazo iprofeto. Ngizama nje ukuphendula bazalwane kumuntu mhlawumbe oyibuzayo ukuthi kungani sifunda kangaka ngeyiprofeto. Mawufunda kwincwadi Testimonies to Ministers and Gospel Workers page 118 ithi ngesilungu, the perils of the last days are upon us, and in our work we are to warn the people of the danger they are in. See, let not the solemn sins which prophecy has revealed be left untouched. If our people were half awake, if they realized the nearness of the events portrayed in the revelation
a reformation would be wrought and many more would believe our message. Sayizwa lento bazalwane, uthi isikhathi esiphelile, uthi sesiphila la manje sekenzeka lezi zinto uJesu ayikhulume ngazo, isikhathi esiphelile. Abese isithi uNkulunkulu lapha kulesicaphuno bazalwane athi lezi zinto ezikhulunyiwe kwincwadi yesambulo akumele nje sishumayele singayithinti, uthi kumele siyithinte masishumayela ziveze abantu bayibone. Uthi uma ngaba abantu bebandla lethu bebevukile, uma ngaba bebebona ukusondela noma ukuba seduze kwezinto ekukhulunywe ngazo kwincwadi yesambulo, uthi bekuyoba khona ukuvuka, ukuphaphama, uthi a reformation, uthi bekuyoba khona ukuguquka beyokwenzeka ebantwini bakaNkulunkulu. Uthi futhi makwenzeka lokho baningi abanye abangaphandle bebezokholwa izwi likaNkulunkulu, umyalezo uNkulunkulu asiphathise wona, ngoba nathi vele sesenjenjani sesiguqukile. Sayizwa lento bazalwane. So siyathola la ukuthi enye into enze ukuthi ibandla likaNkulunkulu lilale life yingoba iprofeto zezwi likaNkulunkulu ayifundwa bazalwane. And uthi uNkulunkulu, if our people were half awake, if they realized the nearness of the events portrayed in the revelation, a reformation would be wrought and many more would believe our message. Sayizwa leyo nto, uthi manga abantu bethu bebevukile, uba ngabe bebebona ukusondela kwezinto ekukhulunywe ngazo kwincwadi yesambulo, kuthi bekuyoba khona inguquko ebandleni kaNkulunkulu. Baye baningi futhi nabanye abakholwayo umyalezo uNkulunkulu asiphathise wona. Kodwa manje nabanye abakholwa ngoba vele kwayithina siguqukanga. And bazalwane asiguqukanga ngoba uNkulunkulu asiboni bazalwane ukuphela kwesikhathi ngempela siphila manje emngceleni wezulu. Sekuseduze bazalwane ukuthi uJesu aqhamuke ngamafu. Sekuseduze bazalwane izinto ezikhulunywe la incwadi yesambulo zenzeke. Yingakho esiloku sizifunda lezi zinto siveza bazalwane ngomusa kaNkulunkulu ukuthi buka sekuseduze, buka into ezenzeka emhlabeni, ngoba ayisho ukuthi kumele sizazi ukuthi yini ezokwenzeka kuphela. Isicaphulo sithi kumele sibone ukuthi sesiseduze kangakanani, and indlela esizobona ngathi siseduze kangakanani ukuthi masifunda siqhathanise naloko okwenzeka emhlabeni. Siyibona leyo nto. And namhlanje bazalwane khona sizoyibona into, kodwa sizoyibona nje ekugcineni. Angifuni sijule kakhulu ngazo iprofeti namhlanje, kunento ebalekile ngifuna siyifunde nje ngempilo kaJesu engibonayo bazalwane sayidinga sonke. But bazalwane ngiyafisa sibone ukuthi ngempela isikhathi siseduze, kodwa nje mase sizoqeda isifundo lesi senzayo ngomusa kaNkulunkulu ngizoveza izinto ezenzekile nje kulamasonto aphelile bazalwane ezibekuhlangene ababosi balomhlaba kwi-meeting kwi-summit G20 summit. La bazalwane bekhuluma ngezinto ekumele bazenze bazalwane, and sizobona ukuthi ngempela ukuphela sekusondele. Yonke lento uNkulunkulu ayikhulumile elizwini lakhe ngempela iyenzeka. But bazalwane nake ngifuna sikubone ukuthi yini kahle ngempela inhloso ye-3 angels messages yesigijimi sengilo seyintathu. Yini inhloso yaso bazalwane? Akona nje ukuthi sazi ikhathi kuphela, cha. Kodwa kakhulukazi ukuthi sikwazi ukuthi silungiselele izinto ekukhulunywa ngazo kuzo lesigijimi lesi ukuthi sizokwenzeka. Into yokuqala ekukhulunywe ngayo bazalwane kulesigijimi isikhathi sokwahlulela. Siyakhumbula ukuthi mesabeni ubani uNkulunkulu nimnikeze inkazimulo ngoba ihora lakhe lokwahlulela senjani selifikile. Sambulo 14 verse 7 lo siyakhumbula. So inhloso bazalwane yalesigijimi ukuthi wonke umntwana kaNkulunkulu alungele leli hora lokwahlulela selifikile, hayi ukuthi liyeza selifikile. Mase isikhathi sifika kuyena straight sekubizwe lakhe igama ngoba lithi bazalwane izwe amagama azobizwa onke one by one, and mase libizwe igama lomuntu kusekuyadlula kulona kusabuyelwa kulona. Sayifunda leyo nto bazalwane icishe kwisifundo besenzile la kulamasonto adlule bazalwane ukuthi umusa uvala kanjalo mase kubizwe igama lomuntu akusabuyelwa kulona. Nenye into bazalwane ekukhulunywe ngayo la kule ncwadi indaba yoPaul wesilo. Ningakho nasiloke sifunda ngayo ukuthi silungiselela kanjani for le event le. Ingakho siloke sifunda nangendaba yokuphuma emadolobheni semaphandleni
ngoba inhloso yalesigijimi ukuthi sonke bazalwane silungele izinto lesigijimi esithe zizokwenzeka andukuba uJesu abuye. Then bazalwane kunenye ke yokugcina verse 14 asifundeni le into ezokwenzeka. Into ezokwenzeka bazalwane ekhulunyiwe la kulesigijimi. Sekuqediwe ke manje ukushunyayela lesigijimi, isigijimi siyashunyayela from verse 7 iyoma ku verse 12. Kodwa yizwa manje ku verse 14. Lithi izwi likaNkulunkulu ngase ngibona bheka nanto ifu elimhlophe naphezu kwefu kuhlezi ofana nendodana yomuntu enomqhele wegolide ekhanda lakhe nasesandleni sakhe enesikela elibukhali. Verse 15. Enye ingelosi yayisiphuma ethempilini imemeza ngezwi elikhulu ithi kohlezi phezu kwefu, faka isikela lakho uvune ngokuba kufikile isikhathi sokuvuna ngokuba sekomile okuvunwayo komhlaba. So bazalwane, lana kubonakala uJesu ehlezi emafini esiza emhlabeni ezovuna. So lokho kukhuluma ngokubuya kwesibili kwenkosi yethu uJesu Kristu bazalwane maseza la emhlabeni maduzane. And bazalwane, enye inhloso ebalekile yalesigijimi sengilise ezintathu ukuthi abantu balungele le event le. Abantu balungele ukubuya kwesibili kukaJesu Kristu. Iyona into ebalekile le bazalwane ukuthi uJesu mayibuya asifice simlindele ngenjabulo. And lithi izwi lana uJesu mayifika uzokwenzani? Siyatshela ku verse 15 bazalwane ukuthi awuphethe isikele uzovuna. Sayizwa leyo bazalwane. And maseyivuna uvuna ngoba sekwenze njani? Ngoba bazalwane isivuno sasemhlabeni sesilungile ukuvunwa. Kuthiwa sekomele ukuvunwa. Siyibona leyo bazalwane. So ngamanye amazwi uJesu phambi kokuthi afike kumele isivuno sibe sesilungile ukuvunwa. The harvest must be ripe. Kusho ukuthini ke bazalwane ukuthi isivuno sesilungele ukuvunwa? Kusho ukuthi bazalwane thina singabantwana baNkulunkulu sesinesimilo esifana nesikaJesu ngokupheleleyo. Uyabona mawufunda kwincwadi kaJohane ku chapter 12 verse 24, uJesu uyifanekisa yena nenhlamvu kakolwane. Sayibona leyo nto ewela emhlabathini ife bese ithele izithelo eziningi. Sayibona nibazalwane, imbewu noba inhlamvu kakolwane ewela emhlabathini itshalwe bese ithele isithelo. uJesu bazalwane uyileyo nhlamvu noma uyileyo mbewu etshaliwe emhlabathini weinhliziyweni zethu. And uJesu bazalwane isivuno afisa ukusithola kuthina. uJesu afisa ukuyibona kuthina phambi ukuthi abuye, ufisa ukubona isimilo sakhe, ufuna ukubona yena uqobo, angisho uyena oyinhlamvu etshaliwe, kutshalwe yena uJesu. So isivuno naso kumele kube kubani? Kube uJesu, kumele kubonakale uJesu kuthina empilweni zethu. uJesu bazalwane mayibuye uzothatha abantu abafana naye. Uzothatha abantu abafana naye. Qaphela lesicaphulo bazalwane. Christ Object Lessons ngosisho ngeEnglish bese ngisisho nangesiZulu. Christ Object Lessons page 69. Lithi izwi likaNkulunkulu lithi Christ is waiting with a longing desire for the manifestation of himself in his church. Says the bazalwane iqhubeka ithi when the character of Christ shall be perfectly reproduced in his people, then he will come and claim them as his own. Kuthi bazalwane uJesu ulindile ngokulinda bazalwane okumangalisayo, efisa ngokulangazelela okumangalisayo. Ulindele ukubonakaliswa kwesimilo sakhe ebandleni lakhe. Siyaqhubeka isicaphulo sithi mase kubonakala isimilo sikaJesu ebantwini bakhe, yilapho ke uJesu ezobuya ezobathatha njengabakhe. Sayizwa lento bazalwane. So uJesu akwazi ukuzosithatha njengabakhe, kodwa thina sibe isimilo sethu singakhombi ukuthi ngempela singabakhe uJesu. Isimilo sethu singafani nesakhe. Sayibona leyo nto. Ngoba uma ngabuya manje uJesu
uzobona ukuthi lento azoyithatha kuyona yakhe ngoba asiyona lento ayitshalile uJesu. Seyizwe bazalwane, uyabona la emakhaya la ngihlala khona kujwayele ukuthi sizoyazi bazalwane lento ikhona emakhaya, kuba nezivandi nje, kuba nomhlaba la umphakathi ukwazi ukulima khona ngisho. Uyoba khona mhlawumbe omunye kwikhona lakhe alime kwakhe lapha, alime ubhontshisi, omunye kwelakhe khona alime umbila, omunye sebona lonto asithi omunye ulime amalamula, omunye walima ama-orange, omunye walima amanatshi. Asiyimini ngilima ama-orange. Ngiyakwazi bazalwane mase ngifika lapho ama-orange engekho right ngithatha amanatshi noma ngithatha amalamula. Cha. Ngoba akuyona lento elinywe yimina, akuyona lento etshalwe yimina. Seyibona lonto bazalwane. Mangithatha into engeyona le etshalwe yimina noma engahambiselani nale mbewu efakwe yimina, lokho sithi yini? Ukuntshontsha. Ukuntshontsha lokho. Ngifika ngithatha kanjani amalamula namanatshi ngibe ngifaka ama-orange, ngifaka imbewu yama-orange mina? Bayothini la abatshala amalamula? Seyibona lonto bazalwane. Nakanjalo-ke uJesu, imbewu etshalwe enhliziyweni zethu bazalwane, imbewu enguJesu, uyena oyile mbewu nenhloni noma inhlavu. And mase ukuthi manje sesilungele ukuvuna, kumele kubonakale bani? uJesu. Akwazi uJesu ukufaka yena imbewu uyena kodwa avune imbewu eyimi umina. Kube kuvela uSamka nje, kuvela uSamka nje. Siyabona lo bazalwane, Jesu mase ivuna kumele avune into ethi Jesu. Siyabona lo bazalwane. Akwazi uJesu ukuthi afake imbewu ethe Jesu, kodwa azovuna into ethe umhlaba. Thina sibhizi sithanda into zomhlaba, silandela into zomhlaba, kodwa sifisa ukuthi uJesu futhi azokwenza njani? Asivune. Kuthiwa la kulesicaphuno uJesu uzosithatha asivune mase sifana naye. Ngiyafisa ukusho lokhu zithandwa zezulu. Mawukuthi wena awuzimiselanga ukuthi ulungele ukuvuna, akusho ukuthi lokho nabanye abayimiselanga ukulungela ukuvuna. Ungathi wena usathi hayi cha uJesu akazi ubuya ngoba vele angalungeli ukuvuna, kodwa abanye mabelungela ukuvuna uJesu uyobuya usale wena. Ingakho bazalwane umsebenzi omkhulu manje ukuthi sifane noJesu. Sisho kanjalo isicaphulo sakwe Early Writings, ikhasi page 64. Sithi nge-English, time is almost finished. Do you reflect the lovely image of Jesus as you should? Kuthiwa isikhathi sesizophela. Ingaba uyafana yini noJesu njengalokhu kumele ufane naye? Siyibona lo bazalwane. So umsebenzi omkhulu osimele siyibandla kaNkulunkulu ukuthi sibe nesimilo sikaJesu. Isimilo sikaJesu bazalwane. Ngakho namhlanje sizofunda ngesimilo sikaJesu. Lento bazalwane iyayikhuluma uNkulunkulu nakuncwadi yesambulo isahluko 7 lapho ekhuluma khona ngophawu lwakhe uNkulunkulu. Oze asizeni ngifuna ulifunda leli verse, Sambulo 7 uverse 3. Yizwa ukuthi uNkulunkulu uthini la bazalwane. Ngifisa lento siyiqonde ukuthi uNkulunkulu awazi ukuthatha ngekona kwakhe. Masingafani naye asibona bakhe. Buka kuverse 3. La kubonakala khona ingilosi indiza kuthiwa yathi, ningoni umhlaba nolwandle nemithi, size sibeke uphawu izinceku zikaNkulunkulu wethu emabunzini azo. So kuthiwa bazalwane, ingceku zikaNkulunkulu yizo ezizothola uphawu lukaNkulunkulu. So phambi kokuthi uthole uphawu lukaNkulunkulu kumele ube yini? Ube ingceku kaNkulunkulu. Noma ube uyingane kaNkulunkulu. Siyabona lento bazalwane, ube ingane kaNkulunkulu, ube umntwana kaNkulunkulu. Awukwazi ukuthola uphawu kaNkulunkulu ungeyena owakhe uNkulunkulu. Abaningi bethu senze into efiswa yithina. Nami ngiqale kanje lento bazalwane ukuze sizwe kahle. Yabona manje njengiphethe iBhayibheli, mange ngakupha lona sekuye lakho. Siyabona lonto kubonakala kanjani ukuthi elakho ngoba selenza into efiswa wena. Mawukuthi uyalivula liyavuleka ngempela. Siyabo, mawukuthi lifaka isikhwameni lingena isikhwameni, mawukuthi futhi ufuna ulifaka phansi emqamelo
kubonakala kanjalo ukuthi sekuye lakho, alisenzi into efiswa yimina, selenza into efiswa uwena, sekuye lakho. Uma ukuthi ufuna ulifaka ekhabetheni, ulifaka ekhabetheni, wenza into efisayo ngoba ivele lakho. Kanjalo ke bazalwane, nathi masithi sigaba kaNkulunkulu, kuyobonakala ngokuthi imizimba yethu nokuphekela nje kwethu qobo senza into efiswa uNkulunkulu, hayi efiswa yithina. Mangenza into efiswa yimina, kusho ukuthi mina ngingowabani? Ngingowami. Kodwa bazalwane, kuthiwa lapha encwadi yesambulo, abantu abazothola uphawu lukaNkulunkulu, the seal of the living God, ngabantu ababhilonga kuNkulunkulu, abayizinceku zikaNkulunkulu. And abantu bakaNkulunkulu babonakala ukuthi benze intando kaNkulunkulu. Abaningi bethu sidla ngendlela esifisa ngayo, sigqoke ngendlela esifisa ngayo thina, senze izifiso zethu, kodwa sifisa ini? Uphawu lukaNkulunkulu la ngeke silithole. Silandela umhlaba, senze into ethandwa ngumhlaba, sibukela i-entertainment ebukwa umhlaba, konke lokho, kodwa sifisa ini? Uphawu lukaNkulunkulu. Ngeke bazalwane lubeke uphawu kaNkulunkulu kumuntu ongayena okaNkulunkulu. I hope leyo nto bazalwane iyasicacela. Uyabona ukubona emakhaya kuba khona izimvu eziningi, uthola umndeni othile unemvu, unezimvu, nomndeni othile ube nezimvu, yabo. And then abaningazi bezimvu ukuze bangaxabani ziloke ididana lezimvu, bajwayele ukuthi bazibeke uphawu. Mawukuthi mhlawumbe nginezimvu nami ngizobeka uphawu ngibhale SS, siyabona leyo nto, nomunye abhale lakho uphawu, nomunye abhale kanjalo bazalwane. Uphawu lwami ngilubeka kwizimvu ngoba ezami, azibi ezami ngoba sezinophawu. Ngilubeka uphawu ngoba ezami. Siyayizwa lento bazalwane? Sibiza ngani ke mawukuthi mhlambe ngibeka uphawu lwami kwizimvu zikamakhelwane? Lokho kuthiwa yini? Ukuntshontsha bazalwane. Abaningi bethu sifuna uNkulunkulu ukumenza isela. Sithi Nkosi, noma phela ngibuka uTV, noma ngibuka Generations, noma ngidla ngendlela engifisa ngayo, kodwa ngiyalifisa uphawu lwakho. uNkulunkulu uthi kodwa ngani yami ngingantshontsha kanjani into yomhlaba? Ngintshontsha kanjani into kaSathane? Noma ngintshontsha kanjani into yakho? Ngoba phela uma wenza intando yakho ungowakho. Akwazi ukuhlela uphawu lwami kwinto ngeyona yami. Olwami uphawu ngilibeka kwinto yami. Ngeke angikwazi la kulibeka uphawu lwami lapho adlula uNkulunkulu soyothola uphawu lwesilo. Uphawu lwesilo lingena kuyo yonke into ke bazalwane la ngekho khona uphawu kaNkulunkulu. Ngiyanxusa kakhulu ke izithandwa zezulu. Awazi noba le ntshumayelo izayo ngaba intshumayelo yokugcina yini. Ngoba bazalwane impilo yakwazi ukuthi iphele ngisho bazalwane ungafiki ngisho lingayibizwa ngisho nokubiza igama lakho iphele nje impilo yakho. Ngoba bazalwane impilo yethu ayikho sezandleni zethu, sisandleni zikaNkulunkulu. So ngiyanxusa ngempela zithandwa zezulu. Asiyinikeleni kuNkulunkulu. Masiyinikela uNkulunkulu yazi kwenzeka isimanga. uJesu yasemboza ngengubo yokulunga kwakhe. Noma bazalwane besinezono ezingakanani kodwa ngokuyinikela kuJesu sivuma izono zethu siyishiye. Siyathola intethelelo futhi siyathola ukuthi sembozwe ngengubo yakhe yokulunga. Sithathwe ukuthi asikaze sone. Yayibona leyo bazalwane. Thothi ubovu ngamacala, ubovu yizono. Kodwa nangu uJesu uphethe ingubo emhlophe uthi thatha ngani yami. Thatha ngani yami. Kanjani Nkosi? Ngokuthi uvume nje amacala akho, ushiye izono zakho, uyinikele. Into ebalekile bazalwane ukuze sembozwe ngengubo yokulunga kaJesu isarenda. Awukwazi kwembozwa ungayinikelile. Jesu uyemboza into yakhe. Uyakwazi vele wemboza into engeyona yakho? Cha, awukwazi. uJesu ngebe semboza bazalwane kufana nokuthi umuntu ofaka upende kwindlu. Awukwazi ukufika kumuzi womuntu upende nje umuzi womuntu ngeyona wakho. Uyemboza ngopende othile manje umuzi ngeyona wakho, ungaboshwa ngisho ukuboshwa. And bazalwane abaningi bethu sifisa ukuthi uJesu asemboza kodwa sibona bakhe asinikelanga. Umuntu uJesu ayifisayo ukuyinikela ayasuka onke amacala abovu. Athi seyikwembozile izithandwa zesulu aqala kulungise ke manje kodwa sewembozekile. Ibona leyo nto sewusafe, sewuphephile. Lapho uyakulungisa uJesu, uyakulungisa uJesu ngegazi lakhe. Akufundise njengoba sizofunda manje ngesimilo sakhe. Sayibona leyo nto. Ngoba phela bazalwane indlu awukwazi uyilungisa ngeyona yakho. Ngovula uthi awuthi ngiseyo renovate kamakhelwane.
uyothi uqala ufake izinto ukuthi wenzani, yabo. So kumele qale kube yakho phambi ukuthi uthini uyilungise. Abaningi bethu sifisa ukuthi uJesu asilungise kodwa sibona bakhe, asiyinikelanga kuyena. Impilo zethu azikho surrendered. Surrender impilo yakho kuJesu mawufuna ukuthola ukulunga. Without isurrender bazalwane, angeke sikwazi ukuthi silungisiswe ngokukholwa. Futhi akukho nokukholwa ngoba ukukholwa vele kuhambelana nesurrender. Bazalwane, angeke ngene kule sifundo esibaluleke kangaka esikhuluma ngokubekezela. Ngifuna nje sifunde ngempilo kaJesu, sizofunda ngecharacter bazalwane kaJesu, ngesimilo sikaJesu ekumele sibe naso. Lana sizofunda ngento bazalwane esishaya kakhulu njengabantwana bakaNkulunkulu. Kana ukwazi uba ngumntwana kaNkulunkulu ngenayo lento. Uyazi leyo nto? Mawufunda incwadi kaMateyu chapter 5 kusukela nje kuverse 43 la uJesu athi benizwile kuthiwa ubothanda umakhelwane wakhe uzonde isitha sakhe. Abesithi Jesu, kodwa mina ngithi kini, thanda ngisho isitha sakho, ukhulekele lo okuzondayo, okusebenzisa kambi, nithande nalabo abanishushisayo. Siyabona lo nto abese isho isizathu uJesu kuverse 45 athi ukuze nibe ngabantwana kaBaba wenu osemazulwini, ngokuba naye wenza okufana nalokho. Siyabona lo nto. So uba ngumntwana kaNkulunkulu mawukuthi uyakwazi ukuthanda umuntu omazi ukuthi yakuzonda. Yabona ke lokho bazalwane, ukubekezela. So ukwazi uba ngumntwana kaNkulunkulu ungenayo ukubekezela. Ngoba phela umuntu mayekuzonda uyakuhleba, ukuphatha kambi, ukhuluma kambi ngawe. Siyibona kodwa abe ethi uNkulunkulu mthande lo muntu. And uthando bazalwane akona nje uthi hayi ngiyamthanda usho ngomlomo. Uthando libonakaliswa ngezenzo. Thothi uyamkhulekela umuntu, umazi lo muntu uyena ukufisa ufile. Uthothi uyabona ingane yakhe mhlawumbe isenkingeni ethile uyisize. Siyibona lo bazalwane. Into esizoyibona kulesifundo sifunda ngempilo kaJesu. uJesu bazalwane uthando lwakhe lude luyamangalisa. Kodwa nje bazalwane kuthatha ukubekezela, kuthatha ukuguquka kwangempela ukuthi uthande isitha sakho. Kuyamangalisa. Lento siyibona ke la. Ake sithobisa amakhanda bazalwane sithi ukukhuleka. Baba, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha siyabonga izwi lakho. Siyabonga Nkosi uthando lwakho. Siyabonga kakhulu, siyabonga Msindisi. Nkosi ufanele ukubonga lithi lizwi lakho ngoba seThesalonika bokuqala chapter 5 verse 18 kuthi asibonge njalo. Ngoba Nkosi yilokho okuyintando yakho ngathi. Nkosi nje siyabonga namanje, siyabonga kakhulu Yesu uthando lwakho. Sibonga izwi lakho sipha lona manje ufisa ukusifundisa ukuze silungele Nkosi ukubuya kwakho. Umhlaba Nkosi awusiphathelanga lutho. Siyacela Inkosi ukuthi nje usisize silungele ngempela, ukuthi mawuqhamuka sikuhlangabeze ngiyakhuleka Nkosi yezulu, ngikhulekela imindeni, ngikhulekela abantu badala nabancane. Sonke Nkosi siyalidinga uphawu lwakho. Sonke siyidinga wena Nkosi yezulu, siyakudinga kakhulu. Ngicela Inkosi usizo lwakho nje kakhulu ngomoya wakho engcwele, ukuthi nje Nkosi usisize sifane nawe, usisize sinqobe Nkosi ukwesaba, usisize sinqobe umina, sinqobe uthando lwezinto, sinqobe uthando lomhlaba. Nkosi Yesu, ngenelela kakhulu. Ngiyacela Inkosi, ngicela konke, ngicela nami Nkosi ngoba ngiyingane encane, ungiphe nje Nkosi umoya wakho engcwele, ngikwazi ukukhuluma izwi lakho ngendlela ecacile kubantwana bakho. Ngicela konke ngegama likaJesu Kristu, amen. Bazalwane, ake siyofunda ngale ndaba lemangalisayo yokubekezela. Into yokuqala engifisa siyibuke la kwimpilo kaJesu, sikhuluma nje ngokubekezela. Ngifisa sibuke bazalwane la uJesu waye nabafundi bakhe ngobusuku nje bokugcina. La uJesu besidla isidlo senkosi, siyakhumbula. Sihleze sidle isidlo, kodwa ke bazalwane
izifundo esizitholayo lapha ekudleni kwesidlo esikhathini esiningi asiqapheli. Ngifisa sibuke bazalwane into eyayisenzeka phambi kokuthi badle nesidlo uJesu phambi kokuthi abawashe ngisho izinyawo. Nayi into eyayisenzeka siye kuncwadi kaLuka chapter 22 uLuka uyayibhala la. Kunento bazalwane ababeyenza yamphazamisa kakhulu uJesu. And lento iyathathekisa ngoba iyafundisa bazalwane ngokubekezela kaJesu. Ngikhumbula ngiqala ukuyibona and ngangaqala ukuyibona ngalolu suku kodwa ngangiqala ukuyicabanga nje ngiyijulele sasidla isidlo kwelinye ibandla sikulona. And sidla isidlo ngicabanga nje lento bazalwane siyifunda. Kwafika ngisho inyembezi emehlweni nami ngoba yangithinta kakhulu ngithi ha ukubekezela okungaka. Ake sifunde uverse 24. Ithi iBhayibhile kwavela nokuphikisana phakathi kwabo kokuthi ngumuphi kubo ongathiwa omkhulu. Sayizwe leyo nto. So ukuthi bazalwane behleli lapho kwakunokuphikisana phakathi kwabo ukuthi ngomuphi kubo omkhulu kunomunye. Sayibona leyo nto. And lento bazalwane yangithinta kakhulu ngoba into eyenzeka in the very last night ebusukini bokugcina uJesu nabafundi bakhe ngakusasa ekseni yalengisa esiphambanweni uJesu. And cabanga seyizofa uJesu uyafisa ukukhuluma nabo izinto ngempela ezizobasiza zibenze ukuthi nabo balungele lento abazoyibona babe prepared nabo. Kodwa babhizi bayaphikisana bona ukuthi yimina umkhulu siyabona leyo. And lento bazalwane mawufunda kuMoses prophet ukuthi lento yamphathisa uJesu ngenhliziyo ebuhlungu. And lento bazalwane iyamangalisa ngoba uJesu ayilokhu ebafundisa lesifundo sokuthobeka kodwa bengasitholi bazalwane. And nanti ngifisa sibuye ngempela ukubekezela lapho uthi uyafundisa umuntu into kodwa kayizwa kodwa uloko umbekezelele futhi uqhubeke umthande. Uyabona bazalwane uJesu akekho umuntu ayifundisa kahle njengoJesu. Mawufunda kwincwadi ku-Education page 73 ikhuluma ngoJesu ithi in the teacher sent from God heaven gave to man its best and its greatest. Kuthi bazalwane uJesu akekho umuntu ongcono kunoJesu. Izulu lanikela ngalike izulu kuthi lanikela ngobest walo nkathi linikela ngoJesu. So uJesu is the best teacher. Akekho umfundisi ongadlula uJesu. Kodwa lo mfundisi ongubest wayehamba nabo 3.5 years ebafundisa lesifundo sokuthobeka lenkonzo yokuthobeka. Kodwa ngobusuku bokugcina uJesu ehleli nabo still basaphakeme enhliziyweni. Basafuna omunye kuba mkhulu kunomunye. Sayibona leyo bazalwane awubuke ukubekezela okungaka. Ehamba nabo bezambabona ukuthi athi umbuso kaNkulunkulu akenziwe kanjalo. Umbuso kaNkulunkulu kuyathobelwana. Kumele mawukuthi ufuna ukuba omkhulu uthobe. Uyakhumbula uJesu bazalwane elethe ingane encane ibeka phambi kwabathi mawufuna ukuba mkhulu thobeka kube phansi njengale ngane ube phansi kube wena othunywayo kube wena nje kungathi wena omncane. Bamangala bayibuka lento bamangala kodwa yangangeni. Nangokunye futhi nakuqhamuka uJohn noYakobi siyakhumbula amadodana kaZebedi afisa kuJesu athi Jesu siyafisa ukuthi omunye wethu ahlale ngale kwena nomunye ahlale ngala sibe yibona abakhulu nje umbusweni wakho. Lento bazalwane yamphatha buhlungu uJesu. Enothando abafundisa ngothando uthi cha akusebenzi kanjena kumbuso kaNkulunkulu. Kumbuso kaNkulunkulu akusebenzi njengasemhlabeni. Emhlabeni benza kanjena kodwa kumbuso kaNkulunkulu omkhulu ophansi othobekile. Lento bayizwa kodwa bangayizwa. And then siyathola futhi namanje basaphikisana ngalento. Sayibona siyakubuka bazalwane lokubekezela kwenkosi yezulu ihleli nabo. Kubhlungu kuyona benje. Ngeke ngibone bazalwane kumina kubabuhlungu angimuqamba amanga. Ngiyavangela abantu baphenduke. Mangibunga ithawu lo muntu lento besiyifunda siloke siyifunda wenza yona impela lento besiyifunda ukuthi akumele yenziwe. Inhliziyo yami ibabuhlungu ngempela. Kodwa ucabanga ukuthi umuntu ngimfundise nje izinyanga ezimbalwa. Futhi mina ukufundisa kwami akufani nokufundisa kaJesu. Okwami kunamaphutha. Thola ezinye izinto angiyibeki kahle. Siyibona leyo nto. Kodwa nje sekubhlungu sengifisa nokuthi hayi lo ayikho indaba yakhe. Uthi ngibe ngiqhubeka kwabanye ngathi bangcono. Bona lo bazalwane
asinakho ukubekezela noba mhlambe uhleli nomuntu ekhaya. Thina la ekhaya sijwayele ukufika abantu kakhulu ngoba siyenza nokufundisa futhi ngezovangelo. So sihleli nomuntu nabanye futhi bakwenza kwezinye indawo sithi ama outpost center la kufundwa khona njengoNkulunkulu. Thola uhleli nomuntu ekhaya, uhleli nabantu mhlambe uthe buthawo labantu abenzi kona ngalendlela uNkulunkulu afisa kube yiyona yabo. And then uthi ngibafundise, nifunde kube ngathi kuyalunga. Baqale phansi abantu. So mhlambe indlela abagqoka ngayo noma indlela abadla ngayo la ekhaya noma yini bazalwana ngazi. Kodwa nje uthola ukuthi basahleli nje abantu iviki elilodwa sewuphatheka kambi sokuthi ngeke ngathi ngicabanga ukuthi kumele sibagoduse laba. Abenza kanje ngoba phela bayamosha impela. Ngibafundisile phela kunini ngibafundisa. Lapho uthi kunini ubafundise nje iviki elilodwa. Inkosi yezulu the best teacher. Izulu lalingayiletha la emhlabeni. Wafundisa abafundi bakhe 3.5 years bazalwane. Iminyaka edegree leyo. Bebafundisa kodwa in the very last night basahlulwa ilento bafundisa yona uJesu. Baphakeme. Yakubona lokho kubekezela bazalwane. And uyazi ukuthi bekhuluma besenza lokuphakama lokhu uJesu wenza into emangalisayo emva kwalokho bazalwane. Wenza into emangalisayo kakhulu bazalwane. So nje yabona nje sizoyibheka lento emangalisayo yenza kodwa nje into engifisa sibuke bazalwane ukubaleka kokubekezelelana singabazalwane singabantwana bakaNkulunkulu. Thola umzalwane akafani nawe ngezinye izinto akacabanga ngenjawo kwezinye izinto njengawo kwezinye izinto. And lapho nje ngoba mhlambe kunjalo sewufisa nje ukuthi umzalwane akahambe ngeke ngikwazi ukuthi umzalwane othile nje ngibe nobudlelwane naye. Bazalwane akukona ukufana noJesu lokho. uJesu phela mayibuya sikhumbule ukuthi uzolanda into efana nayo. Uzolanda abantu abanokubekezela okumangalisayo. Ubekezele ngisho izitha zakho. Sayibona leyo nto? Anje ngisho enye into bazalwana ngenibuze. Ingaba siyazi yini ukuthi ngesikhathi uJesu ezobethelwa ngesikhathi siyakhumbula wayemile phambi kwabaFarisi nabo kunecala bamqolisa lona wasuka lapho waya phambi kwaPilate laqhubeka icala futhi ekugcineni bamlengisa esiphambanweni. Uyazi ukuthi ngesikhathi lecala liqhubeka bazalwane siyazi ukuthi yini eyenza ukuthi abantu babone ngempela ukuthi uJesu uxhumene nezulu. Ukuthi uJesu ngempela uyilento athi uyiyona. Ngaba siyazi ukuthi yini bazalwane? Konke yenzeka, niyazi ukuthi lento yenzeka iyababonisa abantu ukuthi uJesu ngempela uxhumene noNkulunkulu. Akuyona indlela mhlambe owayikhuluma ngayo ayifundisa ngayo. Yebo indlela ayifundisa ngayo uJesu ayimangalisi. Wayenolwazi olumangalisayo ngembhalo. Kodwa akuyona leyo nto yabenza ukuthi abantu bathi ayicha lo muntu sesiyambona lo muntu uxhumene kakhulu nezulu. Futhi akugona ukuzwa ngezimanga wayezenza uJesu. Wenza izimanga ezinkulu uJesu ukuvusa abantu befile, ukulapha yonke inhlobo yezifo. Kodwa akugona ukuzwa ngalokho okwenza ukuthi abantu babone ukuthi uJesu ngempela ungcwele. Yabo? Yini eyenza ukuthi abantu babone ukuthi uJesu ungcwele? Yile nto nathi kumele sibe nayo ke bazalwane. Ake sibuke lesicaphulo. Kunesicaphulo engifuna ukusiveza la. Desire of Ages page 722. Kuthiwa bazalwane lathi icala lisaqhubeka uqhamuka uJudas. uJudas Iscariot qhamuka seyiphethe imali eyijikijela phansi kubapriest ethi hey bapriest imiyekeni uJesu. Yabo? Uqhamuka vele seyikhala and abapriest bamlahlele nje lathi hayi asingendawo kuleyo nto thina ukuthi udayise ngayo inkosi yakho. Mabemlahla kanjalo abapriest lithi izwi bazalwane wabese phonsa kuJesu. Ake sibukeni ukuthi uJesu wathini uJudas mase yiphonsa kuyena. Desire of Ages page 722 lithi the Savior did not reproach his betrayer. He knew that Judas did not repent. Yet Jesus spoke no word of condemnation. He looked pityingly upon Judas and said, "For this hour came I into the world." A murmur of surprise ran through the assembly. With amazement they beheld the forbearance of Christ toward his betrayer. Again there swept over them the conviction that this man was more than mortal. Sayizalwane bazalwane kuthiwa lana uJudas eyiphonsa phansi nje lapho nje phambi kaJesu. Kuthiwa uJesu azange amphoxe,
azange amthuke. Kuthiwa uJesu futhi azange akhulume mazwi wokumlahla uJudas. Kuthiwa wambuka ngokumdabukela wathi kuyena, vele ngizelele lihora la emhlabeni. Kuthiwa bazalwane abantu babebukile, kuthiwa bamangala, kuthiwa bebeloko besebezelana ngokumangala. Yayizwa leyo nto bazalwane. Kuthiwa babuka ngokumangala indlela uJesu wayebekezela ngaye uJudas okuyena omkhaphelile. Kuthiwa kwavela futhi eyinhliziyweni zabo isiqiniseko ukuthi lo muntu ngempela akayena nje umuntu ojwayelekile. Cha. Lo muntu ungcwele, lo muntu uxhumene nezulu, lo muntu unguNkulunkulu esebuntwini. Sayibona bazalwane. So lento yavezwa ngokuba bebona indlela uJesu ebekezelela ngayo ubani? uJudas. So bazalwane, into nathi ezosiveza ukuthi sixhumene nezulu ukubekezelana. Umuntu angazenza into eziningi, umuntu angafundisa njengoba ngifundisa manje. Akusho ukuthi lokho umuntu uxhumene noNkulunkulu, nobani angathatha into afundise. Siyabona lento bazalwane. But into evezayo ukuthi umuntu uxhumene noNkulunkulu ukwazi ukubekezela abanye abantu. UbuKristu bazalwane, lento bazalwane sake sayikhuluma. UbuKristu akona nje ufunda iBhayibheli uthandaza, funda iBhayibheli uthandaza. Cha. UbuKristu bubonakala ngempela ngokuthi uhlalisana kanjani nabantu. Mawuhleli nabantu bengenzi ngendlela oyithandayo, uba njani wena? Uba njani wena? Umakhelwane wakhe engakuphathi kahle, uphendula kanjani? Sayibona lento bazalwane. UbuKristu kubonakala lapho ke. Yebo kubalekile ukukhuleka, kubalekile ukufunda iBhayibheli. Ngizoveza ekugcineni nenye into ebalekile bazalwane ezosiza ukuthi ngempela sifane noJesu. Kodwa siqhubeke nje sifunde ngale ndaba yokubekezela. So kubalekile bazalwane ukubekezelana. Ngisho noma umuntu umfundise izinto eziningi kangakanani. Ucabanga uJesu efundisa uJudas. Uyazazi bazalwane into ezayifundiswa uJesu. Imfundo zikaJesu zazimangalisa. Yinto bazalwane ukuthi uma uyizwa uvela ubona ukuthi ukuhlala isikhathi uhleli phansi uthi angaze ngizwe kanje. Ikuthinte ngempela hayi nje ukudlala. Uyakhumbula incwadi kaJohane chapter 7 beyile beyombopha amasosha. Kuthi abazalwane babuye bengambophanga, makubuza ukuthi indaba ningamthathanga, bathi akaze kukhuluma umuntu ngalolu hlobo. Siyaqala ukuzwa umuntu okhuluma kanje, bese ngesithathu umuntu okhuluma kanje. So uJesu bazalwane wayekhuluma ngendlela enamandla, kodwa into eyibonakalisa ukuthi uJesu uxhumene nezulu ukuthini? Ukubekezela. uJesu ayibekezela sithando sesizulu. Efundisa uJudas lapho ngale ndlela emangalisayo, ngale inkulumo ezazimangaza abantu. noJudas wayilalele, kodwa uJudas still wamdayisa uJesu. uJesu akacasuka athi wena ngathi ngikufundise kangaka kwenza into kanje ungikhaphele. Hayi suka kuthi wambuka ngokumdabukela. Nayi into eyathinta izihlwele zabantu ukuthi kunomuntu okwazi ukuthi adabukele umuntu omkhaphelile. Eshawa nje uJesu ethufelwa ngamathe ngenxa kaJudas. Kodwa uJesu umbuka ngokumdabukela. Bazalwane, inkosi yezulu, cha, uJesu yamangalisa impela. Ake sibuke kunye bazalwane la kulesidlo senkosi aseJohn chapter 13. Ake sibuke bazalwane, lena nayo iyangithinta kakhulu. So sifundile ngokubekezela lapho umuntu uma umfundisa into kodwa ethatha kancane ukuyizwa. Siyafunda la ngesibonelo sikaJesu ukuthi kumele umbekezelele. Ngoba uJesu wabafundisa abafundi bakhe for 3.5 years, kodwa ngisho nangobusuku bokugcina lento babengayibambi. But uJesu aqhubeka bathanda. Umunye uma ngaba mhlamba oyimina ngangiyothi mina hayi ngeke, cha, sengifundisa ngaka still abantu bayibambi lento. Angiboni ukuthi ku right ukuthi ngiyofa esiphambanweni, angiboni ukuthi abantu bayophenduka impela. Uma ukuthi ngiyakwazi ukuthi ngibafundise isikhathi eside kanje kodwa bangayibambi, cha, uJesu ayashongo lokho bazelana wabafela. Ake siboneni kuJohn chapter 13. Cela sifunde bazalwane kuverse, sofunda nje kuverse verse 4 to 6. La bazalwane siyakhumbula basekhumbini labazodlela khona isidlo.
into ayisenzeka ngeinsuku zakuqala ukuthi ngoba inyawo zabantu bazalwane babenganazo izicathulo ezifana nezethu futhi nendawo babehamba kuyona kwakuyindawo efana nakulethu nesihlala kuyona emakhaya la uma uhambile ngempela ungaqonga izicathulo inyawo zibuya iphashile ingcolile yabo. So kwakujela ukuthi bazalwane kube nebhasini lapho ukuthi kugeze inyawo ukuthi umnomzana wasekhaya mase ifika inceku yakhona yalapho yeke yonke into ibiyenze ishoshe nje yabo imikhono geze inyawo zikaMnomzana kube kuhle konke lokho umnomzana asengadla konke inceku masemgezi so umsebenzi weinceku lo. uJesu ke manje laba khona okwenzeka la bazalwane ukuthi naku ke manje sebezodla isidlo nayo ubhesini nayi nezincane nezinyawo ziphashile kodwa inceku ayikho inceku yalomuzi kukhona uJesu nabafundi bakhe. Kwabukwana ukuthi ubani ozogeza inyawo zomunye babukana isikhathi eside and bazalwane siyakhumbula ukuthi phela bebukana nje bebeqeda kuphikisana ukuthi ubani omkhulu kunomunye mawucabanga beyogezana inyawo babe inceku cha babengeke. uJesu wathula naye wabuka isikhathi esithi akho ngisho nozosukuma ke yogeza uJesu abafundi phela ngoba lo sukumile kuzoba ngathi uyena omncane bekumele vele ayogeza uJesu inyawo. Wathula uJesu babuka uthe besabukene kusenjalo yasukuma inkosi yezulu mayisukuma yakhipha nje ngizothi ibhaji wakhipha nje lokho nje okuphezulu kwasala nje into elula ezokwazi ukuthi ngamphazamisi kulento afisa ukuyenza. Wathatha ithawula uJesu walibopha thatha amanzi wafaka kubheka ubhesini besabuka ukuthi wenzani bathi hayi kufanele wenzani mhlawumbe uzonikeza umunye ukuthi azosigeza mhlawumbe uzonikeza uJohana ukuthi uJohana ayenze umsebenzi wakhe phela bathi into uzonikeza omunye umuntu. uJesu waqala wathola washona phansi uJesu wathoba wathatha inyawo zikaJudas kwaqala ngoJudas ukuwasha wayiwasha bamangala into abayibona abazalwane ile khulunywa ngayo la kwincwadi kaJohana sifundeni John chapter 13 verse 4 kuthiwa wasuka ekudleni wabeka izingubo zakhe wathabatha indwangu wakhwica emva kwaloko wathela amanzi emcengezini waqala ukugeza izinyawo zabafundi wazesula ngendwangu abekhwice ngayo. Sayizwa lonke bazalwane bemangele uJesu bawasha inyawo one by one. uPetro indlela ayimangele ngayo enamahloni ngayo waze wathi inkosi ungangiwashi mina. Sayibona lonke kodwa naye ayigcine emwashile uJesu. So uJesu bazalwane kunokuthi abashaye noma mhlambe abashiye ngenxa yokuthi abayitholisisi kahle lemfundo le yokuthobeka wavela uJesu wayithoba yena wathi ngibabonise kokugcina ngoba aseke isikhathi siphelile uthi ngibabonise ngendlela abangeke baphinde bayikhohlwe. Sayibona lo bazalwane ngifisa manje ukufunda nangoJuda ngoba phela sakhumbula uJudas ukuthi uyena wamkhaphela uJesu bona la. So uJesu ukhuluma la ngoJudas ezomkhaphela uthi odla isinkwa nami ungiphakamisele ini isithende. So uJesu kathi ewasha inyawo zikaJudas lezo ithende lezi eyiwasha uyazi lezo ithende ziphakanyisele yena sizogcoba yena futhi ekugcineni okucabange bazalwane ayesibuke isicaphuno la sikhuluma ngale ndaba kuthiwa lana the disciples knew nothing of the purpose of Judas. Ngifuna sibone umcabango wawusemqondweni kaJesu ngesikhathi ewasha inyawo zikaJudas futhi abe esazi ukuthi uJudas uzomkhaphela lesithenda siwashayo futhi sizogcoba yena. Qhubeke sifunde isicaphuno kuthiwa Jesus alone could read his heart kuthiwa yet he did not expose him. Jesus hungered for his soul kuthiwa abafundi babengazilutho ngokuthi uJudas lithini icebo lakhe ngomkhaphela uJesu kuthiwa nguJesu kuphela owayesazi imfihlakalo esenhliziyweni kaJudas kuthiwa kodwa ngizothini akamvezanga kwabanye ukuthi nayi into uJudas aplan ukuyenza kuthiwa uJesu
wayelambele umphefumulo kaJudas. Kuthiwa nge-English la, he felt for him such a burden as for Jerusalem when he wept over the doomed city. His heart was crying, how can I give thee up? The constraining power of that love was felt by Judas. Kuthiwa bazalwane, uJesu indlela wamdabukela ngayo uJudas kufana nangalesa sikhathi uJesu ekhalela iJerusalema. Kuthiwa inhliziyo kaJesu yayikhala ithi, ngingakudedela kanjani na, ngingakuyeka kanjani na? Kuthiwa uJudas wawezwa amandla alolu thando. Kuthiwa when the Savior's hands were bathing those soiled feet and wiping them with a towel, the heart of Judas thrilled through and through with the impulse then and there to confess his sin, but he would not humble himself. Kuthiwa ngalesikhathi izandla zomsindisi zazigeza lezo inyawo ezazinenhlabathi, zizasula futhi ngethawulo ayikhwice ngalo. Kuthiwa inhliziyo kaJudas yaba nentshisakelo kakhulu ngaleso sikhathi ukuthi ivele ivume isono sayo. Kodwa kuthiwa uJudas akafunanga ukuyithoba. Seyizolweni bazalwane, seyibona into eyisenzeka enhliziyweni kaJesu. Kuthiwa ngenkathi emgeza akanayo into ukuthi wena yabona nje wena njengoba ngikwasha inyawo uzongenza ukuthi nokuthi. Kuthiwa cha, kuthiwa wayilambela umphefumulo wakhe emthanda. Kuthiwa aze ayibuze nokuyibuza uthi ngingakudedela kanjani ufe. Uthi how can I give thee up? Kuthiwa noJudas naye wawezwa amandla waloluthando futhi wafisa ukuyinikela, kodwa ngenxa yempakamo ukuthi akayinikelanga. Bazalwane, uJesu isimanga. Uyayibona owayenzayo uJesu, ukubekezela okungaka, umuntu wazi ukuthi yena uzokukhaphela kodwa umthande, ufisa ukuthi aphenduke, ufisa ukuthi athole izulu. Yazi abanye bethu uma ukuthi kunomuntu okugilile enkonzweni, mhlambe kunomama othile obenomyeni wakhe, kwaba khona omunye umama othile enkonzweni wathatha umyeni wakhe mhlambe, noba omunye nje akamfiseli ukuthi asinde, uthi la umyeke kuzobona uzofike liyeza usuku elivutha njengeziko liyomshisa. Omunye mhlambe kunomuntu enkonzweni wamtshontshela okuthile, omunye kunomuntu enkonzweni obehamba ehleba ngawe, liyeza usuku elivutha njengeziko, umyeke uzosha. Akukho ukumfisela ukuthi umuntu abuyisane noNkulunkulu asinde. Uyabona ukuthi uJesu esazi ukuthi uJudas yamkhaphela, umfisela insindiso. Lana sekukhala amakhoyini, yayizolweni bazalwane, wemali. Ayinikeze uJudas ukuthi sifuna usinikeze lo muntu, kodwa uJesu uyamuwasha ngothando lo muntu. Umfisela insindiso bazalwane, yikho ukubekezela lokhu kwabangcwele kwangempela. Ubekezelana uNkulunkulu afisa sibe nakho njengabantwana bakhe. Bazalwane, nokuyithoba into eyenza ukuthi uJudas angazinikeli kuJesu yimpakamo. Ngoba wayesazi ukuthi abafundini bakaJesu naye ufisa ukubonakala ngathi unjani, ungomkhulu, ungophakeme. Mase yithoba manje avuma ukuthi uyena futhi oberongo ebicabanga into embi kanjena ngenkosi yakhe. Yabuthi manje yabuthi ngizovele ngibaphansi kakhulu, athi ayingeke. Ngcono kwenzeke noba yini nginokuthi ngiyithobe bazalwane. Baningi abantu abaluzwayo uthando kaJesu kodwa ngenxa yokungafisi ukuyithoba baqhubeke nesono. Umuntu uthola ukuthi useyifundile, seyazi ukuthi okuthile nokuthile ku-wrong kodwa akafuni ukuyithoba. Bazalwane, ngiyanxusa ngomusa kaNkulunkulu sihlukane nesono, sihlukane nobubi. Bazalwane, ungesabi ukuyithoba kubonakala ukuthi hayi buwenze imistake la. Abanye abantu abasha bakuma relationship kodwa yayibona le relationship ukuthi ayimsondeze kuNkulunkulu, kodwa ngenxa yokuthi akafuni ukuyithoba kubonakala engathi hayi phela yena ewumshumayeli mhlambe noba eyinto ethile ukuthi ubeke relationship wrong, athi ngiqhubeke nayo sibone ukuthi bazalwane, kuyingozi kwenza into ehlukanisa noNkulunkulu. Kakhulukazi bazalwane, ma relationship uSathane uyasebenzisa kakhulu, akumele siyihlanganise.
nabantu abangakholwa. Ngisho noba ke yebo sebekholwa, kodwa mangibona ukuthi kuyihlanganisa kwethu kusifaka esonweni, cha akukume lapha kuphele lapho. Sayibona nani bazalwane? Mawufunda kwincwadi Adventist Home page 67 ithi, to unite with an unbeliever is to place yourself on Satan's ground. Ithi you grieve the Holy Spirit and forfeit his protection. Sayizwa leyo nto ukuthi mawuhlanganisa nomuntu ongakholwa, umuntu ongakholwa bazalwane umuntu ongakholwa kumyalezo wesigijimi sey'ngilo sey'ntathu uNkulunkulu asiphe wona. Akuthi ukuthi umuntu mhlambe ongayi enkonzweni, cha ngenzeka ukuthi iya enkonzweni, kodwa maye ngakholwa bazalwane ku-present truth lo muntu akakholwa kwena, ngoba manje nizodidana ngokwenza izinto angeke kuze kufane. And ukuthi mawu-unite kanjalo you are placing yourself on Satan's ground. So bazalwane nje ngisho nomuntu ongakholwa vele umuntu osemhlabeni akakholwa nhlobo, kodwa ngisho nomunye ongathi uyahamba ibandla elithile kodwa akakholwa ku-present truth kulo myalezo uNkulunkulu asiphe wona nje ibandla lakhe, lo muntu akakholwa bazalwane. And mawuthatha uzihlanganisa naye kuthiwa uyifaka la usathana khona bazalwane, ngicela siyithobeni silalele izwi kaNkulunkulu. Omunye akafuni ukuyithoba, seyifundile uNkulunkulu, uyakhuluma uNkulunkulu uthi bekezelelani phela, kodwa umuntu athi ayingeke ngathi usibani ngase ngikhulume kanje naye ngathi ngeke ngiphinde ngize ngimxolele, mase ngithi manje yabona nje zonke lezo zinto bazalwane, ungayithobi, ungathethelelani, ungayithobi lokho, kuba magqubu ungayithobi konke nje lokho bazalwane. Thothi umunye ufundile ukuthi uNkulunkulu siyambonisa ukuthi kahle njengemntwana kaNkulunkulu kumele ugqoke kanje. uNkulunkulu uyakhuluma bazalwane ngezwi lakhe, angifuni uqamba mangina ngomoya wakhe engcwele. Athi hayi cha, uTV uyawubona ukuthi ngempela uyanona, niyonakala la ekhaya ngoba niloke nibuka iTV, kodwa ngenxa yokuthi mhlambe umuntu ubaba la ekhaya noma la ekhaya wayefungile ngosuku elithile, athi hayi ayikho lento efundiswa yilabantu ukuthi sihlukane neTV manje seyisaba ukubonakala engathi cha ngempela wayengaboni kahle ngaleso sikhathi. Kanti bazalwane sonke siyawenza amaphutha, into ebalekile ukuthi mawulenzile iphutha uyithobe. Ungathi ukuthi oSamka ayikho lento abayifundisayo, obani ayikho lento abayifundisayo. Siyayibona leyo nto bazalwane, yizwe uNkulunkulu elikhulumayo. NoJudas ashaya ukuthi akayithobanga, kodwa ngithanda kakhulu ukubekezelwa kwakhe nguJesu. Yamangalisa bazalwane kakhulu. Now naye into engifisa siyibuke sesizovala. Asibukeni la bazalwane ngayo uJudas. Asiyeni kwincwadi khona la kuJohn chapter 13 ku verse 27. Uyazi ukuthi uJudas wayenenkinga yokuthanda imali, kodwa uyazi ukuthi uJesu wayemenze ukuthi uJudas kube uyena ophethe izikhwama. Asifundeni kuthiwa kepha verse 28, John chapter 13 verse 28, kuthiwa kepha akabakho kwaba behlezi ekudleni owayekwazi lokho ukuthi ukusho ngani kuye. Kanti uJesu ethi kuJudas lokho kwenzayo kwenze masinyane, yabo. Ku verse 27 kuthi akekho besazi ukuthi uJesu ukusholoni lokho. Verse 27 ithi kepha abanye bacabanga ukuthi ngokuba uJuda ephethe isikhwama uJesu uthi kuye, thenga isikuswelo emkhosini, noma ukuthi kabele abampofu okuthile. Sayizwa leyo nto. So lana leli verse lasitshela uJudas yena ephethe ini isikhwama bazalwane. Sayibona leyo nto. Kodwa njengoba nje ephethe isikhwama uyazi ukuthi kunenye into ayilokhu isenzeka. Wayisela uJudas. Mawufunda incwadi kaJohn chapter 12 verse 6 ngesikhathi kunikelwe ngeperfume uMary, uJuda wathaya kumele ngabe kudayisele perfume kuthola imali, yazi imali ingenele esikhwameni. Lithi izwi ku verse 6, washo lokho kungengokuba ekhathalele abampofu, kepha ngokuba eyisela ephethe isikhwama eba okufakwa kuso. Sayizwa lento bazalwane. So uyazi ukuthi makudayisa iperfume kutholakala imali ngene esikhwameni, and into esikhwameni uyayintshontsha. So bazalwane lokhu kwaqhubeka isikhathi eside, abafundi bakaJesu bengakwazi lokhu. Kwaziwa uJesu kuphela ukuthi lo muntu lo njengoba ephethe isikhwama uyantshontsha la.
Kodwa ngenxa yokuthi wayifisa inhliziyo yakhe efuna insindiso yakhe bazalwane akazange amambule. Zange am-expose. Seyibona leyo nto. Lokubekezela bazalwane, bazalwane, yamangalisa kakhulu. Ngoba ngezinye izikhathi oJesu phela babelamba. Uyacabanga ukuthi lokhu lamba usazi, yazi uba ngabe uJudas ayentshontshanga le mali last week ngebikhona imali ukuthi sithenge ukudla. oJesu bazalwane, impilo kaJesu uma uyifunda uzothola ukuthi oJesu wabekuthenga ukudla. Ungazitsheni ukuthi uJesu wayevela enza imilingo kuvela ukudla. Cha. Isibonelo engiyosenza lapha kwincwadi kaJohn chapter 4. Ehlangana nomama umSamaria, khumbula ukuthi wayithume abafundi bakhe ukuthi bayenze njani, bathenge ukudla. So impilo kaJesu kwezinye izinto eziningi bazalwane yayifana nempilo yethu, ngoba phela uJesu naye kwakumele ehle abe njengathi ezwe naye ukulingwa njengoba nathi silingwa. So ngezinye izikhathi uma ingekho imali bengenayo ukudla babengathi bazothini, bahlale belambile. Yayibona leyo nto. Kodwa konke lokho uJudas ngobe lokho entshontsha. Uyayicabanga ukuthi wena ngacasula kanjani leyo nto? Uthi ngilambile nje unginshontshela imali kani. Yabo, umcasikele umuntu umxosha. Uthi silamba nje la ekhaya kanti wena untshontsha ukudla. Umxosha. But uJesu ngoba wathi ngivula ithuba lokuthi asinde. Athi hleze ngenzeka ukuthi njengoba ngihamba ngishumayela sihamba naye uJudas uzozwa into ezomphendula. Bazalwane, lento angazi ngayithi nje akubekezela kaJesu kujulile bazalwana, angifuni uqamba amanga. Asike size la futhi ikhuluma ngoJesu la ngizofunda kwincwadi Education page 92 ukuyoma page 93. Asizweni ithi ngesikhathi uJudas ezilethile isinikeza isizathu la ukuthi kungani uJesu wavuma ukuthi uJudas abe yingxenye yabafundi. Yizwa isizathu. Kuthiwa, seeing the danger of Judas, he had brought him close to himself within the inner circle of his chosen and trusted disciples. Day after day, when the burden lay heaviest upon his own heart, he had borne the pain of continual contact with that stubborn, suspicious, brooding spirit. He had witnessed and labored to counteract among his disciples that continuous, secret and subtle antagonism. And all this that bazalwane sesimeni kancane lana engayifundi le ndawo. Kuthiwa bazalwane uJesu wabona ubungozi akubona uJudas. Wathi ngimthathe sihambe naye. Wathi ngimthathe sihambe naye, wathi futhi ngimsondeze kumina kakhulu. Judas ayisondela kakhulu kuJesu. Kuthiwa bazalwane ngezinye izinsuku uJesu ezehamba evangela efundisa seyizwe ubunzima ngenxa yabapristi beloku bemlinga ngalokhu futhi abanye abantu besifuna ukumshaya uJesu befuna umbulala. Kuthiwa ulaluthi usuku maseliphelile uJesu seyikhathele ezwe bonke lobunzima, sekumele ke manje ahlala azophumula nabafundi bakhe. Kodwa mayifika la khona uJudas naye ophusha agenda yakhe la kubafundi, omane bafaka imfundiso ezithile engezona eziqiniso, emane ephikisana nezinto ezikhulunywa uJesu, emane egxeka ukuthi le ndlela uJesu enze ngayo lapha namhlanje cha uJesu bekumele ngaba uthe. Uyayibona lento bazalwane, ibhlungu lento bazalwane, ngifuna uqamba amanga, ibhlungu kakhulu. Kahle nje uJesu engakuthuli ukuphumula, ngoba whether ufundisa etempileni noma uhleli nabafundi bakhe, still kunento emcindezelayo. Kuthiwa bazalwane uJesu wayezama ngisho ukusebenza lokho athi uJudas maseyifake imfundiso engamanga, sekumele manje uJesu kube yena uchazela abafundi bakhe athi cha akunjalo. Uyazi bazalwane ukuthi imfundiso ezingamanga ziphathana kabuhlungu kanjani ngenhliziyo, ngoba manje kumele usebenze njengomvangeli, njengomshumayeli, njengomfundisi ukuthi ubonise abantu phela iqiniso ukuthi cha ayikho nje lento, and leyo nto ithatha isikhathi. Kumele ngaba siyasebenza ukusindisa imphefumulo. Kumele ngaba mhlambe uhleli nomndeni wakho na usakwazi nje ukwenza lokho. Kumele manje uthi nayi into eyingozi ngenile, kumele lento kumele ibhasope. So bazalwane noJesu naye kanjalo ebekezelana noJudas, impilo yakhe inzima uJesu. Omunye uzothi kodwa uJesu wazidluliselana ebunzimeni obungaka. Asizweni isizathu ke manje. Buka amagama abovu. Kuthiwa, and all this that no possible saving influence might be lacking to that imperiled soul. Sayizwe leyo nto. Kuthiwa konke lobunzima uJesu owavuma ukuthi adlule kubona yena, wayekuvuma ngoba engafuni bazalwane ungabikho
angafuni ukuthi kube khona nje nento encane esalayo engasiza ukuthi uJudas asinde. Wathi ngoba angifuni kube khona nento encane esalayo esingayenza ukuthi uJudas asinde, athi ngivuma ukuthi ngidlule kulobunzima ukuze uJudas athole naye ithuba lani lokusinda phela. So uJesu nje into ayiloko imqhuba kwayisifiso sokuthi abantu basinde. Ingakho uJesu ayinokubekezela okumangalisayo bazalwane, okumangalisayo. Ngoba lo icabanga ngokusinda ngensindiso yabantu. Sayibona leyo nto? So bazalwane nje masifunda ngoJesu silethwa ngempela kuthando olumangalisayo bazalwane, uthando olungenamkhawulo ngempela. Silethwa kuthando olungenamkhawulo olumangalisayo. And bazalwane ukuthi lokubekezela esikubonayo kuJesu akube khona nakithi. Kuthi ayibe khona nakindi yonhliziyo eyikhona kuKristu Jesu. Siyakhumbula kwaba seFilipi chapter 2 verse 5. So into eyikuJesu nakuthina kumele ibe njani? Kumele ibe khona bazalwane. uJudas wabekezelelwa bo. Ake sibukeni bazalwane sengizovala. Ngifisa okunye ukuhlakanipha ekumele sibe nayo bazalwane ngoba omunye angathi mayizwa lesifundo athi hey, niyabona ke le ndaba kulo esikhuza isona enkonzweni abantu asibebekezelela singasikhuza isona. Ngiyacabanga ukuthi naloko mhlambe ngenzeka ukuthi umunye abe nalo umqondo. Kanti lokubekezela bazalwane ngikhuluma ngayo akona ukubekezela ukuthi sithule nje makwenzeka isono. Cha. Isono kumele ngempela sikhuzwe bazalwane. NoJesu naye imfundiso zakhe zaziyikhuza ziyihlaba impilo kaJudas. Siyabona leyo nto. uJesu wayekhuluma against ukuntshontsha, against impakamo. Zonke lezi zinto uJudas wayizona. uJesu ngempela wayikhuza ngentshumayelo yakhe. Siyabona leyo nto. But ukubekezela ukuthi akumele uthi ngoba ngenxa ukuthi ususobakhuzile abantu mawukuthi umuntu still yabo usamane ewenza amaphutha ayizwe into kodwa phinda alenze futhi iphutha ubese uthi hayi cha ngoba bese ngikukhuzile kodwa sawenza amaphutha sesiyakhipha la enkonzweni noba kanjani siyabona leyo nto. Cha bazalwane kumele kube khona ukubekezelelana. Asizweni la leyo balance uNkulunkulu asipha yona. Sifundeni kwincwadi Acts of the Apostles page 504. It ministers of the gospel sometimes do great harm by allowing their forbearance toward the erring to degenerate into toleration of sins and even participation in them. Sure. Sayizweni bazalwane. Kuthiwa ngezinye izikhathi inceku zikaNkulunkulu eziphethe ivangeli zenza bazalwane ubungozi obukhulu ngokuvumela ukuthi ukubekezela kwabo kugcine sekubenza kube ngabantu abavumela nje isono ukuthi sibuse enkonzweni kaNkulunkulu. Futhi abagcini lapho bagcina futhi sebekwenza nabo lokho okuyisono. Seyizwa leyo nto athi umuntu hayi phela lokhu ngiveza ukuthi nami yabo ngiyincika kaNkulunkulu kodwa enothando ebekezelana nabanye abantu. Thothi ngoba abantu sebeyadansa ngoba ngizama ukubonisa ukuthi hayi nami cha ngiyabekezelana singasukuma sengiyadansa. Siyibona leyo nto. Ngoba mhlamba abantu badla okurongo. Ngifuna ukubabonisa nje uthando nokubekezelana. Othi ngihambe ngiyodla lento erongo abayidlayo nami. Othi nje ngiyabona nje ngithathe nje. Siyibona lo bazalwane. Hayi ngoba phela bahamba imicimbi indawo erongo. Thothi ukuthi hayi siyazikhipha isocial enkonzweni. Sizoye ephathini ethile. Siyibona lo bazalwane. Othi nami ngenabo kuleyo phathi. Ayi lokho bazalwane hayi cha. Kuthiwa wenza iphutha mayenza lokho. Wenza iphutha lokuqala mawukuthi akubatshena abantu ukuthi lento irongo. Number 1. Number 2, senze linye iphutha elikhulu ngokuthi ubajoyine nenze lokho okuyisono bazalwane. No. Ngokuthi abantu mhlambe sebefaka umusic womhlaba la enkonzweni sekumele manje nami sekumele ngingayikhuzi lento. Abantu bayayithanda phela badlala obrenda. Mele ngiyikhuze bazalwane ngoba phela icala lizoba kumina uNkulunkulu bemi nti mele ngiyikhuze lezi zinto ezikanje. Abazalwane bangimemile emshadweni nti ngiyoshumayela emshadweni ngifike kudlala obrenda bazalwane. Mina ungangimemi ukuthi ngizoshumayela mawuzodlala obrenda ngoba ngiyolikhuluma iqiniso. Ukuthi bazalwane senze iphutha masifuna uNkulunkulu abe la sibesidlala into ekanje. And bazalwane ngaba nami nginephutha impela ngithula into ngiyibona isonakala yabo. Akubona lokubekezela uNkulunkulu akhuluma nawe. Kodwa ukubekezela ukuthi ngithi ngikukhuzile.
kwenzeka ukuthi ngenxa yokuthi mhlambe ubuthaka kuleyo nto uyayithanda leyo nto uyawuthanda mhlambe lo Brenda uphinde ubonakala mangigibele emotweni nangu Brenda futhi nawu seyomdlala akumele ke lapho ngithi ayi umzalwane othile angizaphinde ngihambe naye akasafuneki nje ngisho nasebandleni lokho bazalwane cha kona ukubekezelana bazalwane ukuthi umuntu ngisho nabe nawo amaphutha umbekezelele yabona leyo nto kodwa akusho ukuthi kumele sithule lingakhulunywa iqiniso cha liyaqhubeka isicaphuna sithi he who has blunted his spiritual perceptions by sinful leniency toward those whom God condemns will ere long commit a greater sin by severity and harshness toward those whom God approves. Kuthiwa lo bazalwane owenze manje ukuthi angabi nakho ukuhlaziya okomoya ngenxa yokuthi uyabona nje isono usithathe kancane uzogcina esenza isono esingaphezulu naloko kokuthatha kancane isono uzogcina futhi seyithini seyizonda laba abenza intando kaNkulunkulu. Seyibona leyo nto engenzeka ngempela umuntu agcina njena ngokuthanda isono agcine nalabo abasikhuzayo isono athi laba ngibafuna laba ayicaba itshente bangcole ngcwele. Yebona leyo nto ngempela kuthiwa kwenzeka kanjalo. Mele siqapheleke lento bazalwane naye ngifuna ukusho yabona indaba yokubekezela inzima ngoba indaba yokubekezela bazalwane ihamba nani nokusokola nokuhlupheka. Angazi ngiyibeka ngendlela erightin ngizama ukuthi bazalwane mawubekezelele omunye akusho ukuthi kuthiwe kumnandi kuwena ngisho nakwena kuthiwe kunzima angisho kuthiwe kunjalo kuthiwe kunzima nakwena kunobuhlungu odlula kubona umuntu ezekuhleba kodwa umbekezele umuntu ezekhuluma kambi kodwa wenze njani umbekezele. So nakwena kunobunzima. So ukuze ukwazi ngempela ukubekezela kumele umina afe ungacabangeli wena. Angeke ukwazi ukuba ube nalokubekezela bazalwane kusaphila umina akwazeki. And bazalwane into ebulala umina kunazo zonke bazalwane uJesu usiphile yona naku ngizeyifunda. Belo uyifunda bazalwane lento inamandla lento esizoyifunda bazalwane. Yabona nje mawukuthi uyinikele kuJesu igazi lakhe likusebenze likuwashe and igazi kaJesu lisebenza ube usenza lento uJesu athe yenze uzobona umina uphelelwa amandla. Asibukeni la ngizofunda kwincwadi Fundamentals of Christian Education page 207. Ithi those who would be overcomers must be drawn out of themselves, and the only thing which will accomplish this great work is to become intensely interested in the salvation of others. Says the Lord bazalwane kuthiwa labo abazoba ngabanqobi banqobe umina kumele basuke mele baphume kubona amanye amazwi mele umina uphele mawuthi sifuna ukunqoba umina noma sifuna ukunqoba nje isono. Now iyasitshela lokhu kungenzeka kanjani. Ithi and the only thing ithi iyodwa kuphela futhi into engenza lo msebenzi omkhulu kangaka ukuthi bazalwane sibe nentshisakalo enkulu ngensindiso yabanye abantu. Seyizwa leyo nto ngamanye amazwi mawuzimisele ukusebenzela insindiso yabanye abantu kuthiwa lana umina uyawuloku uphela bazalwane ngempela futhi kunjalo. You know bazalwane uma ngaba ngizothi kuwena ngicele ukhohlwe ivesi elithile kunevesi engithanda ukuthi likhohlwe ngifuna ukwenza ukuthi usibone ngenza manje isibonelo sokuveza ukuthi lento kulesicaphuno iqiniso lento ekhulunywa la iqiniso bazalwane ukuthi masifina ngempela umina uphele kumele sibe nentshisakalo yomsebenzi kaNkulunkulu yokusindisa eminye imiphefumulo sisebenze futhi ukusindisa imiphefumulo. Na ngenze isibonelo bazalwane ngifuna siyibone lento ngempela. Uma ngithi mzalwane ngicela yazi ukhohlwe into ethile kunento engakutshela yona engifisa ukuthi uyikhohlwe mhlambe ngakutshela igama lomunye umuntu yabo sengenze isibonelo ngesithi igama lomuntu unjabulo igama lakhe ngakutshela igama lakhe unjabulo mhlambe ngingenza iphutha ngithi yazi kunomzalwane owenze ukuthi nokuthi unjabulo uyenze kanjani into kanje yabo then uzithawu kanti unjabulo wenze kanje bese ngithi mzalwane yazi ngiyafisa ukukhohlwa ngalento ngifisa ukukhohlwa nje ligama lithi jabulo nje liphuma emqondweni wakho.
then uthi yona ngizozama. Ngosuku elilandela mangihlangana nawe ngithi mzalwane solukhohlile la gama. Wena uzothini uthi eliphi kambe igama? Oh, elithi Njabulu, igama linjabulu. Uthi hayi it's fine, uthi ngeke ngiqhubeke ngizameke. Ngihlangana nawe futhi ngakusazi ngithi mzalwane solukhohlile la gama. Gama liphi ngithi igama linjabulu. Hayi ngisazongilo ngimani ngilizama kona leyi akulolu ulikhohlwa man. Hey, yabo. Hlangana nawe futhi ithi solukhohlile. Mawucabanga bazalwane kumele ngikukhumbuze ngakhi ukuze ulikhohlwe. Uma ngaba ngiqhubeka ngilo ngikukhumbuza kanjalo ngeke uzolikhohlwa ngisho kunjalo. Yebo ngeke uzolikhohlwe. Ngoba ngiloke ngikukhumbuza ngalento engithi kumele uyikhohlwe. Kodwa uyawucabangeke mzalwane uma ngaba kunokuthi ngilo ngikukhumbuza ngendaba ngaligama lithi Njabulu. Ngiloke nje ngikufundisa ngezwi kaNkulunkulu ngikuthatha sihambe siyobona abanye abantu abadinga uNkulunkulu silosini. Uzogcina lento ungayicabangi lokho kancane kancane iyaphela emqondweni. Siyabona leyo nto. Ngamanye amazwi lesi sibonelo sisibonisa ukuthi ukuze into uyikhohlwe awuyikhohlwa ngokuthi lokhu uzama uyikhohlwe lokuyicabanga uzama uyikhohlwe. Cha. Uyikhohlwa ngokuthi umqondo wakho ubeke kwenye into. Siyibona leyo nto. So nathi kuze umina ufe awuzukhohlwa umina ukuthi ngokuthi ngicela ukufa umina njalo umina uzoloku uvuka lapha. Kodwa umina ufa ngokuthi inhliziyo yakho ungayibeki ubumina uyibeke kwenye into. And leyo nto bazalwane uvangelo ukusindisa abantu abathengwe ngegazi lika Jesu. Futhi leyo nto uJesu uqobo. Yabona masicabanga ngoJesu sicabange ngomsebenzi wakhe bazalwane futhi siwenza umina ulahlelwa ngamandla siyawukhohlwa ngempela. Self is lost sight of when we are engaged in God's work. Umina siyawukhohlwa masenza umsebenzi kaNkulunkulu. Awukazi ubone ngezinye izikhathi bazalwane ngempela. Awukazi wabona mhlawumbe uthothi benihamba nebandla. Ngeke ngiyibona ningi lento mina. Thothi ngiyahamba nabantu abanye ngibathi vele umuntu nje unomona sidalo sakhe. Kodwa sike sihambe siyobona abantu mhlawumbe abahluphekile noma abantu abagulayo. Mayifika lapha umuntu ngenxa kamoya oyingcwele ngoba umsebenzi kaNkulunkulu uhamba nomoya wawo, moya ingcwele. Ngenxa kamoya oyingcwele ombambile ngaleso sikhathi ngibuke umuntu onomona ethintekile ebona ukuhlupheka kwabanye abantu. Efisa ukubasondeza kuJesu athi ayike into singabathengela yona aza khipha imali yakhe umuntu onomona. Siyabona leyo nto bazalwane. Kodwa uyabona ukuthi ngaleso sikhathi akacabangeli yena. Ucabangela abantu ababukiye badinga usizo. Siyabona leyo nto bazalwane. And ngenxa yokuthi ubhizi ukuleya mode ukulelo giya lovangelo wenza into emangalisayo. Kodwa yambona mase iphumile egiyeni lovangelo uthola umcela imali sengasekho kulelo giya athi ayita anginamali. Siyabona leyo nto. So ngizama ukuthi bazalwane ngempela lento iyathathekisa. Yabona lento yovangelo iyamshintsha umuntu. Now uNkulunkulu into ayifisayo ukuthi kungabi yinto esiloke singena egiyeni simane siphuma. Ngiyangena egiyeni lovangelo manje ngiyaphuma. Mawukuthi ungahlala ukulelo giya bazalwane lo moya futhi ubuqhubha mawuvangela uzoloke unawe and lo moya uyawubeka phansi umina. Uyacabanga mawungena esitolo. Ungena esitolo ungangeni ukuthi hayi manje ngikho sekuvangeleni manje ngizothenga nje kuphela. Ungena esitolo ngokuthi noba ngikephi la ngikhona umsebenzi wami ukuthi ngisindise imphefumulo. Ungena esitolo akhulume kambi umuntu onguwaiter. Umuntu owuthela oshayithili lapha. Yabo. Kodwa ngoba usegiyeni uthi mangiphendule kambi ngizogcina ngenalo ithuba lokumsondeza kuJesu. Othi nje ngithi hayi ngiyaxolisa sisi ngokuthi yabo sayibona leyo bazalwane ngoba usegiyeni. Uyazi ukuthi kade bazalwane sihamba nabantu ngikhumbula kusukela kudala umuntu esenza door to door. Angaze kule minyaka almost 10 years manje umuntu nje door to door njalo nje umsebenzi uNkulunkulu wanginezona door njalo ngisho nala sikhona senzo door to door ngisho nala sikhona futhi asikazi naka wodwa sithi siye ku door to door. Ngibuye ngizwe indaba ukuthi phela sekenzeka into enzima. Uyazi ngathi silapha ku door to door umzalo nothile uve wacasuka washaya lo muntu besimvangele wamshaya ngempama ngoba lo muntu besimvangele bemthuka noba cha lutho angaze ngizwe into kanjalo angimqamba amanga ngoba umoya wovangelo bazalwane umina ubeka phansi. Ubeka phansi. Abantu ngengizwe bathi lapho kumuzothile saqoshwa kabuhlungu ngokumizothile sathukwa angazi kodwa ngibezwe bethi bathi bengithuka ngathi nawe angazi ngizwe leyo nto. Kodwa ukangaka abazalwane beyenza leyo nto umuntu ezibiza ngokuthi yena umzalwane uthengiwe ngegazi naye
kodwa mayithukwa aphinda athuke naye. Mama yenziwa into ebuhlungu acasuke umze nangenkulumo, angaze ngiyibone evangelini leyo nto. Okusho ukuthi bazalwane, uvangelo uma ngaye ngempela usuku nosuku sibe kuleli giya lovangelo, bazalwane, isono singalahlelwa ngamandla. Ngifuna uqamba amanga, angifuni ukuqamba amanga ngempela. Angaze bazalwane ngiyizwe lento leyo ukuthi umuntu uthuke umuntu evangelini, untshontshile thoda besiyovangela vele wafika untshontshe into lapho kulo muzi. Siyibona leyo nto, angaze ngizwe. So uma ngaba singacela umoya ongcwele ukuthi Nkosi ngisize usuku nosuku, ngizikhumbuze, ngikhumbule ukuthi ngisemsebenzini wokusindisa imiphefumulo. La ngiyakhona, noba ngiye emsebenzini wami, noba ngiyashayela imoto yami, noba nje ngisemsebenzini wokusindisa imiphefumulo. Njalo mangibuka umuntu, ngibuke umuntu njengomuntu othengwe ngegazi, ngomuntu uJesu amfisayo. Siyibona leyo nto? Hayi nje ukuthi hayi cha lo muntu lo uyadelela lo. Ngathi mangibuka ikhesha esitolo ngibuka nje ikhesha kuphela. Angibuke bazalwane indlalifa yezulu. Kuthi lo muntu lo yi-candidate yezulu lena nayo. Siyibona leyo nto bazalwane? Lapho singasizakala kakhulu bazalwane ukunqoba umina. Angifuni ukuqamba amanga. Singanqoba bazalwane ngokusizwa uJesu. Singanqoba. Uyabona bazalwane? Umsebenzi wevangelo usiza thina. Abantu abaningi benomina nje umsebenzi wevangelo. Abantu abaningi babanje umina. And bazalwane, mawuvangela umina ilapho unqobeka khona. Umsebenzi wevangelo usiza bani? Usiza thina bazalwane. Uyazi ukuthi uNkulunkulu ebengalishumela leli vangeli ngeengilosi. Athumele ingilosi ngoba ziningi. Mawufunda incwadi yaSambulo khuluma ngokuthi ingilosi 10 million times 10 million, millions of millions. So ziningi kakhulu. uNkulunkulu bengathumela wonke umuntu la emhlabeni ingilosi one after another. Angisho vele kunabantu namanje abagadwa izingilosi. Mawufunda incwadi bazalwane, awusayikhumula incwadi kaMateyu chapter 18, uJesu yakhuluma ukuthi ingilosi ezigada izingane zihlole zihlezi zikubuka ubuso bukaBaba. So bakhona abantu bagada izingilosi. Uyazi uNkulunkulu bengathuma lezi ingilosi vele zikhuluma ivangeli phenduka umuntu. And ingilosi ivangeli bazalwane zilikhuluma kangcono ukudlula thina. Uyabona thina simane siba namalimi ngezinye ikhathi singafundi kahle. Yabona nje ngingasazi kahle isiZulu, mbuye ngasifundi kahle. Uyabona nje futhi ezinye izinto asizazi ngokugcwele ngokupheleleyo. Siyabona leyo nto. Kodwa uNkulunkulu akathumanga ingilosi, uthume thina. Kungani uNkulunkulu lenza into kanje? Ethuma thina bazalwane. Yingoba uvangelo lusiza thina. Yizwa lesicaphulo bazalwane esitholakala ku Desire of Ages page 142. Kuthiwa God could have reached his object in saving sinners without our aid, without our help. But in order for us to develop a character like Christ, we must share in his work. Says the Lord, kuthiwa uNkulunkulu wayengalifeza icebo lakhe lokuhambisa ivangeli ngaphandle kosizo lethu. Kodwa ukuze sibe nesimilo esifana nesikaJesu, uNkulunkulu usinikeze umsebenzi obufana nomsebenzi osenza uJesu. Sayize leyo nto. So uvangelo bazalwane singazitsheli siyasacrifice thina masivangela. Uvangelo liyasiza thina. Kahle kahle bazalwane, uma ngabe uNkulunkulu ebezenzela yena ngeba wenza kangcono kunathi. Kodwa manje ngoba ufuna ukusiza thina, unikeze thina lo msebenzi. Bazalwane, okuyicabange nasi isibonelo. Asithi nginensimi. Ngiyayilima insimi kahle ngogandaganda wami. Kodwa ufike wena ngesingelinye ilanga uthi hayi ufuna ukufunda nawe ukulima. Ngikunikeze ngithi okay it's fine, ungafundela la insimini nami ukulima. Ungeneke wena ufunde ushayele ugandaganda, umane ushaya imisele lana ungalimi kahle. Uyabona nje wenza into ebhedayo. Ngigcine izithelo zami zingabile le ndlela bengizozithola ngayo mangabe ngiyilimele. Nogandaganda wami ulimaze ngempela. Yabona nje kube yinto eningi. Yebo ubusebenza usenze isikhathi sakho futhi usebenzisa amandla akho. Kodwa yabona manje ngilimele. Ngicela ukubuza ke bazalwane. Kuleso sibonelo njengoba ngisuke ngikuneze insimi yami ngoba ufuna ukufunda. And ngenxa ukuthi ufuna ukufunda kungenzeki kahle hle. Kuleso sibonelo ubani osacrificeayo? Yimi noma uwena? Yimi osacrificeayo. Ngoba bengingazenzela lezo futhi ngiyenze ngendlela engcono. Kodwa ngenxa ukuthi wena uzobenefita nawe ekuthini uyenze lento, ngithe ukuthi ngisacrifice uyenze. Siyabona lo bazalwane,
So evangelweni akusacrifice thina, kusacrifice uNkulunkulu. Ngeke ngibeze abantu athi ngisacrifice isikhathi sami wathini musukudlala. uNkulunkulu osacrificeile evangelweni bazalwane. Thina sacrifice lutho. Sacrifice lutho bazalwane. And masilenza kahle ivangeli liyasiza. Umina uyaphela. Emsebenzini okuwona vangela. Ngemali uNkulunkulu akuphe yona vangela. uNkulunkulu ngamatalenta akuphe wona vangela. Ngesikhathi uNkulunkulu akuphe sona vangela. Uzokusizakala bazalwane isikhathi siyaphela. Umina ume ngeinyawo. And as akekho umuntu uzosinda esinomina. Uself into yakhipha uSathane ezulwini yini? Umina ngiself. Ngizokhuphukela ngisakhumbula Isaiah chapter 14. Uma ngaba into yakhipha uSathane ezulwini nguself ngumina, uyongena kanjani ezulwini senomina? Ngeke ungene. uNkulunkulu akashintshi phela bazalwane. So uNkulunkulu bazalwane asisize ngempela ngomusa wakhe sikwazi ukunqoba umina. Kuyazwakala bazalwane. Ngithembisile ukuthi njengoba sizovala sizobuka nje izinto ezenzakalayo la emhlabeni kule G20 summit bazalwane ukuthi yini esebevumelene ngayo athi siyibuka. Lana uCBN News lo bathi lana G20 leaders agree to global passport system. Where will it end? Usho kanjalo umbuzo. So kuthi abaphathi bama G20 bavumelene bazalwane nge system yama passport global and digital futhi sizobona digital futhi yokuthi uma ngaba umgomo siyawazi imigomo lebazalwane besiloko esikhuluma ngayo uma ngaba ukawutholi awuzukwazi ukuhamba yabo noma mhlambe angazi kahle basho lo ukuthi awuzukwazi ukuhamba ungenawo umgomo noma bazama ukuthi nje bafake le system yokwazi yokutracka bonke abantu and isizathu sabo ukuthi bafuna ukubona ubani ogomile ubona agomanga. So bazalwane kodwa nje into ekhona into engiyazi ukuthi le system lesebevumelene ngayo seyisayinwe phansi ukuthi kumele ikenziwe isystem enjalo ekwazi ukutrack and system digital ngamanye amazwi esemakhompyutheni ekwazi ukutrack abantu ukuthi ubani ogomile ubani agomanga. La ngingenaso sona khona isiqiniseko ukuthi ingaba bazobevunyelwa yini abantu abangagomanga ukuthi bakwazi still ukuhamba njengoba nje kusenjalo namanje. Asiqhubeka athi ngiwafunde namagama akho ukuthi the leaders of the world's largest economies at the G20 meeting held in Bali, Indonesia this week did much more than discuss current economic troubles. They also drafted and signed a declaration which the 20 countries agreed to adopt passports with the purported goal to promote global travel and tourism. But bazalwane basayinile futhi kuvunyelwene. Bathi inhloso yalezi zinto lezi ukuthi bapromote ezempilo. Basho bona kanjalo bathi iyona inhloso. Kodwa bazalwane akuyona inhloso yabo lese yazi inhloso yabo ukuthi yini, ukucontrol abantu. In fact, le article elandelayo iyasho ukuthi bakhona abantu bazalwane uNkulunkulu abakhanyisele ngempela nabo ababhala lezi ndaba lezi. Iyasho ukuthi inhloso yalabantu balemhlabeni manje abazofaka uphawu lwesilo, inhloso yabo ukuthi bacontrole abantu. Bakwazi ukuba negama lomuntu, wonke umuntu kuma computer bakwazi umuntu wenzani ngesikhathi sini. Sayibona leyo nto? Ukuze bakwazi ukubona ukuthi cha lo akahambiselana nemithetho yombuso. Asizweni. Fox News lo bathi the goal with the digital health certificates is ultimate control. Yabona ibeke kanjani? I-title yakhona le. Bathi i-goal kahle, the true goal akuyona lento abayikhulume bona bathi hayi bafuna ukuthi kube khona ezempilo ehamba kahle. The true goal is ultimate control bazalwane. So makwenzeka into ekanje and incwadi yesambulo chapter 13 isitshenile bazalwane ukuthi bazozama ukuthola i-full control ukuze bafake iphawu lesilo. Kumele sazi ke bazalwane ukuthi masebefaka into ekanje as ultimate control, kumele sazi bazalwane ukuthi isikhathi sisiphelele. Siyakhumbula ukuthi kwisifundo esidlule safunda ngemali digital esemakhompyutheni abazama ukuyifaka central banks digital currencies and bazalwane iya ngamandla leyo movement ngempela. And manje sesiyafunda ukuthi ngaphezulu kwaloko sebefuna ukwenza lama health certificates digital ukwazi ukuthi babe negama lomuntu ukumbuka ukuthi ingaba isimo sakhe sime kanjani. Bazalwane
asisekho kude ngempela ekubuyeni kwaJesu, asisekho kude ngempela ephawini lwesilo. uNkulunkulu asisize bazalwane, sithe into ebalekile ukuba nesimilo sikaJesu, ukunqoba umina. Into esisizayo ukunqoba umina abazalwane, sikwazi ukubekezelela abantu, sikwazi ukuthanda abantu. Into esisizayo ukunqoba umina sibonile bazalwane, uvangelo. And bazalwane, sengibonile ukuthi into eyenza ukuthi abantu bangavangeli abanye abaningi umina, ukwesaba ukuthi bazothina abantu mangenza ukuthi nokuthi. Yabona nje izolo nje lokho, sengikhuluma ngithi izolo lo angisho ukuthi kudala, ngisho ukuthi izolo literal yesterday bengihamba ngetekisi, bengishumayela etekisini, kodwa phambi ukuthi ngisukume vele sekunesikhathi ngishumayela ematekisini, kodwa phambi ukuthi ngisukume kuke bakhona ukuthi bayothini labantu laba engigibele nabo. Hawu, and futhi ngibalalela ingxoxo zabo njengoba bekhuluma ukuthi labantu cha uNkulunkulu nje awukho semcabangeni wabo, kodwa ngagcina ngisukumile ngokusizwa uNkulunkulu. And yazi ukuthi mangiqeda kushumayela lapho mase lifikile itekisi edolobheni, mase ngehla kwakhona usisi ongilandelayo wazoyibuza lento bazalwane, lwasisi lo ngempela bazalwane walizwa iqiniso ngendlela ukuthi ngize ngathatha inamba yakhe ngathi cha unkosikazi wami uyokufonela ngoba simane sihlangana la sikhonza la ekhaya. And bazalwane, uma ngabe ngingashumayelanga ngiloke ngibambelele kumina ukuthi bawuthina abantu ngami, ngeke ngifuni phela ngibuye ngathi ngiyahlanya. Yabo, lo mphefumulo ungeke usinde, kathi lo mphefumulo uthengwe ngegazi. Ayikho into ejabulisa izulu njengokusinda kwemphefumulo. So bazalwane, into eyenza ukuthi abantu bangavangeli umina, kodwa nento eyenza ukuthi umina uphele uvangelo. Asenzeni bazalwane uvangelo, silethe abantu kuJesu obathengile ngegazi. Asikhulekeni. Nkosi, ngegama likaJesu Kristu siyabulela kakhulu Tata nothando. Sibulela uthando lwakho, sibulela Nkosi ukusifundisa. Ngiyacela Nkosi usincede sibe nesimilo esifana nesikaYesu, sikwazi ukuthandana, sikwazi Nkosi ukubezelelana. Ngithandazela Nkosi nemindeni kuba lo moya Nkosi sithetha ngawo uvangelo ube khona naphakathi semndenini, ngoba Nkosi xa ukhona nakuthi sizama ukuncedana uba sikwazi ukungena izulu. Angeke Nkosi kube lula ukuthi sixabane, angeke kube lula futhi ukuthi sithukane Nkosi, ngoba siyazi ukuthi xa senithuka umuntu enzama ukumnceda ukumsondeza ezulwini, imisebenzi yami yokumsondeza ezulwini izoba yize. Sincede Nkosi konke apho sikhona, sisebenzele nje ukusondeza imphefumulo kuwe. Ndiyacela Nkosi uncede nabantwana bakho bamamele sisifundo kakhulu Nkosi yezulu, nemindeni bonke nje kakhulu bancede ngokusondelana nawe nokuliqonda ilizwi lakho. Sicela konke ngegama likaYesu Kristu. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be